Салом алейкум халқ, салом алейкум ба кулли халқи тоҷик. Бародаро рости гап где-то я ҳафта меша видео напаруфтем камтар даводава нашоти думи кору боро. Хулосаи гап ки имрӯз 31 декабр ози аэропорт рафтестем. Насиб карда боша сафар ба тарафҳои Москва. Обязательно Москва да расидем. Москвадан бо дальше съёмка мекунем. Таксио ҷадаам ма истодагӣ. Немҷадам он шаагон. Хулоса ки Москва да рафтем расидем, обязательно дар бораи кор, мақсад Москва да чӣ гап хабара, вазъиятҳои Москва чӣ хада, обязательно видео съёмка мекунем. Просто хел нашид рости гап Калининградам шухи як 6 моҳ истодем. Просто я фикр кардем ки бо Москва равем. Москвадан мақсад бо ягон 2 моҳ ай 3 моҳ дига уҷа да бестему, як камтар кору бори уҷарам бинем ки бо чӣ хела. Касе мисол дар бораи кор нашоти такси хулоса Москва да кор мекуна, бародаро касе ки тамошо мекуна, обязательно мақсад нашоти вариантҳо, нашоти подключени, нашоти мошин аренда гирифтанша ҳатман комментарияда нависем бародаро. Шозяи Калининграда ки тарафи Москва майда гуфтига. Ҳаматон да барори кор зинда бошед.